Siap menjemur kain di belakang rumah, lanjut memetik sayur untuk dibawa ke Padang. Halo bun, assalamualaikum. Awal video dimulai di pagi hari yo bun. Ceritanya aku awak sedang menjemur kain. Alhamdulillah cuaca pagi ko lumayan rancak yo bun. Tarang manerang cocok bana untuk menjemur kain ataupun wak nio menjemur padi. Padahal baju-baju ko tadi subuh lah masuk tas yo bun. Rencananya nio dijemur di Padang lekan, tapi dek mencalik cuaca pagi ko li rancak wak keluar balik bun wak jamur di belakang rumah. Nah ceritanya tadi tua lah selesai menjemur kain ya bun, langsung saya disiko ambil sayur. Sedang seriusnya ambil pecah ubi, tiba-tiba gunung merapi melatunya bun. Dicali asoknya linda banyak doh, mudah-mudahan disiko elok-elok sih ya bun. Nah untuk sayur nan wak ambil tadi maupun nan diambil amak patang langsung saya masuk ke ruang lain bun. Dan kali bawa ke Padang ada sayur japan, lobak kanden, daun bawang, ada lo daun pecah ubi nan wak ambil tadi. Dan aku ada ladu giliang nan lagi etek patang tuh ya bun. Yang mata sih bawa do bun yang masak iyo lo, jadi tadi tuh amak dibuat nyolo lawak sambal ladu hijau ya bun. Dek durasi video kok terlalu panjang, jadi untuk videonya wak lanjut di part 2 ya bun.